Good day, ladies and gentlemen. Welcome to Code Switch in 2020, where we teach indigenous languages. Today we continue with our speedy lessons, looking at lesson number 13, Dikgwedi tša ngwaga, months of the year. By the end of this lesson, learners should be able to name the 12 months of the year in Sepedi, talk about birthdays and important events, use month correctly in simple sentences. Vocabulary: January. Pherekgong, 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 pherekgong. February. Dibokwane, 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 dibokwane. March. Hlakola, 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 hlakola. April. Moranang, 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 moranang. May. Mopitlo, 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 mopitlo. June. Phupu, 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 phupu. July. Mosegamanye, 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 mosegamanye. August. Phato, 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 phato. September. Liwedi, 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 liwedi. October. Diphalane, 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 diphalane. November. Dibatsela, 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 dibatsela. December. Manthule, 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 manthule. 5 sentences. The year begins in January. Ngwaga o thoma ka Pherekgong. 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 We celebrate Women's Month in August. Re keteka kgwedi ya bomme ka Phato. 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 I was born in September. Ke belegwe ka Lwedi. 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 Schools closes in December. Dikolo di tswalela ka Manthole. Dikolo di tswalela ka Manthole. Dikolo di tswalela ka Manthole. Dikolo di
tswalela ka Manthole. Dikolo di tswalela ka Manthole. My birthday is in May. Letšatši la ka la matswalo le ka Mopitlwe. 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 Grammar focus. Using ka with months. Use ka before the month when talking about when something happens. Example. Ke belegwe ka Phato. I was born in August. Re ya maikhutšong ka Manthole. We go on holidays in December. Dikolo di bula ka Pherekgong. School opens in January. Conversation practice. Person A. O belegwe ka kgwedi efe? Which month were you born in? O belegwe ka kgwedi efe? Person B. Ke belegwe ka Dibokwane. I was born in February. Ke belegwe ka Dibokwane. Person A. O keteka bjang letšatši la gago la matswalo? How do you celebrate your birthday? O keteka bjang letšatši la gago la matswalo? Person B. Ke keteka le lapa la ka. I celebrate with my family. Ke keteka le lapa la ka. Did you know some Sepedi months describe seasons or traditional activities that took place during those times of the year? Learning the names of the month also helps you understand the culture and history behind the language. Learner activity. Answer these questions in Sepedi. O belegwe ka kgwedi efe? O belegwe ka kgwedi efe? Kgwedi ye o e ratago kudu ke efe? Kgwedi ye o e ratago kudu ke efe? Ka kgwedi efe dikolo di a bula? Ka kgwedi efe dikolo di a bula? Pronunciation practice. Repeat this month twice. January. Pherekgong. Pherekgong. February. Dibokwane. Dibokwane. March. Hlakola. Hlakola. April. Moranang. Moranang. May. Mopitlwe. Mopitlwe. June. Phupu. Phupu. July. Mosegamanye. Mosegamanye. August. Phato. Phato. September. Liwedi. Liwedi. October. Diphalane. Diphalane. November. Dibatsela. Dibatsela. December. Manthole. Manthole. Word of the day. Ngwaga. A year. Ngwaga. 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 Example. Ngwaga o ke ithuta Sepedi ka mafolofolo. Ngwaga o ke tlo ithuta Sepedi ka mafolofolo. Ngwaga o ke tlo ithuta Sepedi ka mafolofolo. Ngwaga o ke tlo ithuta Sepedi ka mafolofolo. This year I will study Sepedi diligently. Thank you for watching. For more videos, please go to Code Switching 2020. Thank you.